Rómska religija je duboko ukorijenjena u tradiciju i običaje romskog naroda. Iako postoje varijacije u vjerovanjima među različitim skupinama Roma diljem svijeta, neka od osnovnih načela uključuju poštovanje obitelji, prirode i duhovnosti, te vjerovanje u sudbinu i zaštitu predaka. Romi često prakticiraju sinkretizam, što znači da su integrirali elemente svoje tradicionalne religije se vjerovanjima dominantnih kultura u kojima su živjeli. Možeš li dodati priču ako se dva romska plemena zavade kako da se podmire? Postoje razne priče i običaji koji se povezuju se rješavanjem sukoba između romskih plemena. Jedna od njih može biti priča o mudrom starcu koji posreduje između sukobljenih strana. U ovoj priči, stari Rom se sjeća legendi i tradicija svojih predaka te koristi svoju mudrost i autoritet kako bi pomogao plemenima da pronađu zajedničko rješenje. Kroz razgovor, pregovore i ponekad ritualne obrede, sukobljene strane mogu postići sporazum koji poštuje njihove tradicije i vrijednosti, osiguravajući mir i sklad među plemenima. Ova priča naglašava važnost mudrosti, poštovanja tradicije i zajedničkog razumijevanja u rješavanju sukoba unutar romske zajednice. Rimski mirovni stol je legendarni element romske tradicije koji se koristi za posredovanje u sporovima i sukobima unutar romske zajednice. Ovaj stol je simbol mira i pomirenja te se koristi kao mjesto gdje se sukobljene strane sastaju kako bi pregovarale o rješenju svojih problema. Na mirovnom stolu, pod vodstvom iskusnih starijih članova zajednice, pregovara se o sporu uz poštivanje tradicija i običaja Roma. Ideja je da se kroz dijalog, razumijevanje i poštovanje međusobnih vrijednosti pronađe mirno rješenje koje zadovoljava obje strane. Mirovni stol također simbolizira važnost zajedništva i solidarnosti unutar romske zajednice. U slučaju da se romska krv prolije između dva plemena, kada dođe do sukoba između romskih plemena koji rezultira prolijevanjem krvi, situacija postaje izuzetno ozbiljna. U takvim slučajevima, tradicionalni običaji često propisuju određene rituale pomirenja kako bi se prekinuo ciklus nasilja i osiguralo trajno pomirenje među plemenima. Jedan od takvih običaja može uključivati organizaciju posebnog obreda ili ceremonije koji se održava pod nadzorom starijih, mudrih članova zajednice. Ovi rituali mogu uključivati pokajanje, iskazivanje žaljenja i izražavanje spremnosti na pomirenje s ciljem postizanja trajnog mira. Također, često se poduzimaju koraci kako bi se nadoknadila šteta i osiguralo da se slični sukobi ne ponove u budućnosti. Važno je naglasiti da je cilj ovih rituala ne samo osigurati trenutni prekid sukoba, već i promikati dugoročno pomirenje i međusobno poštovanje